Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kadawi ka bakmat kalong ba nagaliang jongi ng tina po unit kamatama ka news unit abang i yang ning jiki kabala penlong naka nehusu baka KSU nehu unit ka penlong ini ba ngindon di Sokya para dok prasnam namar kani ka jiki iba nagawi ka snam sa snam ng Porsche ko kamde shu ka ba kan kamay ni iba man ka pot ka don di jiki bat kani gaji mamanta kalong serius bat gismutu ba kajing nek kuman jong ne profesor Shukla badi vice chancellor jong ne school ba ahni ni ba kajing kuman gajung ka penlong yang ni ba in nagadang jong ni bagi ai kajing tersyang ba pura ya kan ka ni husu bat kan ka KSU ni unit ka bala penlong kan ka hangga strike nakamuntaban syakhan yang baki diki dauba ke belum isu ke belum kiting pinkyang nakamuntakan ni school ba but nasoban ong ba nagalang jong inang tay ni ay ni jong kisang pura ni ay minsim yaki balang ba kan ni jiki padi ban pinhaspi kan ban step daw ba ni misi mangisung ko ba kat kan ni school ba kemudian hanya ka jala ke jongi kada kopdong ka thain jong kan isi bar away sisa kalau ada kau wei nagi sekolah pak kaban kentiu ya ka rui ke jongi handai habangi pai mungkin lagi sengi kamtam di isu ke bangi kendo ka penong man bakan nang hiar kanang duna wat habangi pairu ya ka rang jong ke sekolah pak ke jong ka kene huang ne ni bakan nang nigis ne manang hiar tengi iba kejing ki jong ka ne husu bat ka PSU nehu unit kadai kejing ki ke basongnya kamdai ke bat tangban dap di gerukong tadi gede jingki ke basongnya bat kadai hok lu yaki batin diman bay uni misi bon step down bat nasoban ong kerwo ke basai seki wei pat di college ke bapo jom jala ke ba affiliate na kanihu ide ban ai ke jing kesang bapura nama la kata kani ke school ba kani baru kini college ba bat na kata kada nasoban ong ba Ibayu di perasaan lah bagi ini dari JK mentala jendap penyuh agar tak kami masuk kajing thar kajing pang kadot nanti kadau ke kerwo ke masyai syaki galong ba sebawan island ketika dia ketika mon kajing kersian pura kajing amin sim gitu pi nang ba kajing ki kan long pasti sok long pajok bat kajing kersian pura ke bagi ko anak kajing jeni ko unit nanti nampo mata bagi universiti along bagin ai be kajing kersian pi hadu benala pendep ini JK lah kalau kuno aku bagi tawa ke JK bagi step down baik unit masih sampai ni kena semua pula coba dan sengkia ibu bangi iya kok media bagi bangi iya kerja long punya tahu ni ke sekolah ba universiti ni but masuk saya rumah ni kejing dawa di nerusu bat KSU ni unit tadi ke kameram jungi kun kena semua lang baru ba ni sengkia ni support lang di bagi ni yaki nama kini ke kameram jungi kena baru ba ni sengkia ni don lang ta kejing seng baru nama lada jai ini mana pun ba ini nilai mentah nilai mal ajo ni ngilawan lagi nanti nak jaga pulih di University of Science and Technology yang kalian Regional Institute of Science and Technology aduh ni pilih ngilap so ini ba aduh ni op arbintal ni op kontak la sakhan kamde ke bakai kamde ke pasuk iki bersakhan tata hande kilen la de namun taga jimha jum kalawai pateng di kawan halor kata kuno rin ni jum klap pulih ba pulih hante ni badan komisi ni wan kejing ni ai kejing kesan iki kesin support iki ba mindon sasna jungki dalajai iki kini ni kwa ba kani kejing iki jungki begini kejing diman jungki di ban urlong ba ni terparu iki university of college di ba affiliate kani hu ba kini support lang mungkin wan berkersan lang ini ka ni husu ba ka KSU ni unit ba kani kejing diman jungki ba ban urlong ba ni kwa ru ya ni ai ka ru ba sya yo ni bisi ba di step down no kata kani kejing diman ba kani husu ba KSU unit tambah